Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pangning ko simban na ginang ko na mapmamanaw salam kalilitan na kapipigi na banyod na rito mambagian na sa dunia na guni magkiran sa alungan amori. Sa ko naman buang mga rin na si Amira ito di pililalilang nagudi kukurmat sa bayanan Prinsesa si Tinor. Sa kong pumana si Tinor ama pamanag yun na gibusok pagarin nyo. Laking ka. Andi nga kalalaman sila no iyan. Ramar katantaw na tarantaw sarana mga oras sentimental. Sa tiga kong pamanaywa ng pamana di ka nagkakasuat ko mga pamamakin na ganyan na natarato panirong ko na so di kang giginawa Sa katena pamamakin na ganyan sa banyod na riya titang kaisa so di ka mataan na tantod na riya rurubas ng soromar katantaw Sa pakandudong ko ka so salam sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
sana ka matatanaw sila din. Ako kaaro din at dagering alaw dada anay kagiya-giya ideya na intang ko amatay. Sa sitin ora pamele abdul sama aro maka pantang sai nar kata magi santang abato-bato kakaya dia kata sumaran yang bikinan ako mamintahin ali aminan ako demo kaaya tawatan diri kari sa mambuka mariaga mariaga nating pantawang perisi sa sitinau ragian taidean ai sa penamarai agam lasa ginamatai tama pemaka dia iri kui sepantunian Amoro maria katanta namaya kapeto melekin dikide saga subian sirana mangarani saya napila tantanean mama kawete bantog komiakan bela balai napayarin sa sitin orang nakagiyo tao din sekene sa piging